Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadana ala habibihi wa khairil bariyah wa ummatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan hidayah dan rahmat kepada kita semua. Nasabari na kepadang kahadere papole pagkasiya surut nasibawe berjamaah. Dan semua ini Bapak dan Ibu, insya Allah akan bernilai pahala yang takkan terhingga. Egana riasurin mundrina Allah Ta'ala insya Allah. Selanjutnya salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, akacora masarul lebih lori pada di mana. Dan insya Allah dengan rel kebenaran yang Rasulullah letakkan dan insya Allah tetap kita berada di atasnya, maka di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, insya Allah kebahagiaan dunia, keselamatan akhirat akan kita peroleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, beberapa menit ke depan insya Allah upaminasai Pak Nasangaki Sihak Desena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripas salanna perintah untuk tarui mega Pak Doangatta. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u fisakhai sininna umatku tatari mega Pak Doangatta riwat tu manyamatta riwat tu majisitta mompoi pakutanai sininna tu matabalabi kon ke hadir. Magi na malade na patuk-patukan na bitta ipa may gay Pak Doangatta riwat tu manyamanyamatta riwat tu madisitta riwat tu masagenay risisita. Nasabak mabiasala di tu sininna tu matamalabi kon ke hadir. Narik ko angka Pak penyaman nalikki po Allah Ta'ala. Nalikki po Allah Ta'ala disi-disingan. Nalikki po Allah Ta'ala atau tu ngamasan-nasan na dilebok na tanaywi. Aku ni tujunna na megala dek kitu di umat na bisa tak kalupa. Sehingga akilalan surah Al-Baqarah ayat 152. Napa nasai pu Allah Ta'ala fazkuruni azkurkum. Ta pada jengi be atakku pelengaratta lori iya. Nani ini gitu lima cawe lori iya. Tuli marelau lori iya, tuli malengarama kanja lori iya. Insya Allah lebih makawi kak lori pada di mana. Nah iya urat na Allah tak ada urat yang dijadikan oleh Allah sebagai tamsil dalam diri ini. Lebih macawe pak na urat Allah tak nasa pola Ta'ala. Penafsiran na andre gurut tak boleh kifazkuruni azkurkum Bapak dan Ibu. Di situ disampaikan bahwa nailorak ki Allah Ta'ala lengerangi kita diinginkan mengingat Allah dalam keadaan susah dan senang. Dan pada saat nakan nata resa riwat tu macipi tamatu insyaallah
Malu milite pamatina po Allah Ta'ala. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu na parentaki na bitta tatar mega pak dongat tadi waktu mata. Pak narik ko masus sapi pa maka dia na bitta na ko na marisa ni tu tawin na tak mangki isuru melodwa na melodwa contoh iya ko mapedi isita isi na bawang na tak mangki isuru ke kada pedecang paling ngaramu pasti tu wih buat tu batamu wih sila dek aman refuam. Iya. Namun dia nasrul. Artinya waktu macipi pembiasa nama lengarat tahu. Contoh kedua. Angka supiri mak peri-peri. Tapa turut-turut nono angka tu tikunga ko tuwe wita angka tamana angka pura o tubuan nono ko. Mabe macawi sandi polek ko. Pawat tutta sange diweni tupu mendre mak nyile lo supiri mendre mak pipi napa-napa lolo otona. Jadi tabayangkan bapak dan ibu nareko angka supiri mak peri-peri na sabalo ni loka fiberre na 10 menit 5 manne. Tapa na tancap pigasan na koriti kungangi. Kiki banno to pasti makada marki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak supir pedicengi paling ngaramu tak mangki asuruang sikiri itu. Jadi angka tetap palano supiri ko mapakoki itu. Ipa sikiri lurengi mundri. Kalau mana dia nak sampajang dia tu nak puas tapi isi kiri itu ayana nama kadi nabi ta ajak nama tetap pamarisa na sabak tu malah contoh pak akilalan na sejarah wattunna fir'auna la'natullah na lalu isuruna Allah Ta'ala Nabi Musa si bahwa rakyatna kemudian mereka diburu sampai di Lautan Merah. Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, ke air laut. Tapatak tingkak waina tasik mencaji watak tanah. Apa yang terjadi? Nabi Musa dengan rakyatna selama ilatu siwali. Pas matik kemana ni rakyatna Nabi Musa tak kapui tentarana Fir'aun. Nah iya waktu bapak-bapak dan ibu-ibu nyarang angkai na tonangi Fir'aun na si bawa pasukan na dena lo tanah tidak mau masuk magai insting hewaniya kuda angka tak kontak kilala natin na maka koto tama ya kuta siye maka matematiki olok-kolo merasakan itu justru Fir'aun na dena rasakan. Tapi karena elokna po Allah Ta'ala jaji tapa angkai boleh malakal mau bapak dan ibu mak tapanya rakombak kula lena tangan atasi mak tapanya rakombak goda-goda ya nyarang laye angkena tonangi Fir'aun si bapak sukatna tabayangkan ko nyarang ayam nyarang lain pak bapak dan ibu. Maita denang kena runtuh kombak. Natakau angka ma menari-nari nyarak kombak kita ngan atasi mak kelupa-lupa ketama pangkanya rok kombak. Ternyata yang menjelma menjadi nyarak kombak malakal mau. Maka dalono mai. Ayo natuna sabari akar itu ki kongka godaan pak jakame malakal mau korong. Iya. Maka lupa-lupa ketama nyarangnya. Nampai latuk kita ngahan atasi tak tutu ipe mang. Apa yang terjadi sini na teman-teman baik hadir. Maka dani Fir'aun laknatullah. Wih naseng iya ko mapako keadaannya. Tolok to nga sa palek mate. Lo to na sa di matapa kipuan na Musa belas. Tapa pole malakal mo mamba ibangin na. Agam aseng. Iya mamen mulok toba muita maniresay. Iya pak nambah buah mopang Raja Fir'aun na pole nyaran na. Maka dia lo to na nasa toba wi maresana maka dia agam asan na muasa nga lemu puang. Wasa makuasa ko maka dia lo to na sa di matapa kipuan na Musa. Tapanak kay malakal mo amputu na namputi bangina na resekeng yaki batue agam asan. Waktu nang ka Nabi Musa biasa cako matapa.
Maka kau mani muluk matap. Ayana na malak, na patuk-patukan na bitta. Ajak na waktu marisak, tapana loki, macahawi di Allah Ta'ala. Iya di waktu banyak mata. Kemudian narampin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Telengerangi sininna umat aku nasa Nabi kita. Maka desitungat-tungannya itu doa. Pak doangannya senjata ta idi itu mata per. Wa imaduddin nanniya alirinna agamai wa nurus samawati wal ard. Nanniya iya tu pak doangannya. Cayana lagi. Cayana linoy. Magay na di na marutong langi poli dihasik sini na tumatong labi kong kihadir. Nasabaang ka na mo papakduangan na atan na po Allah Ta'ala at kidisangapa na tarima po Allah Ta'ala. Magay di na marutong bule poli dihasik. Pak siyagay di kakotat tapak. Uita-itar bula ang kamapute ko riyasa makaraka bola. Wani man uita o batu. Iya bawa poli dihasik tapamore. Beka talu mo more rubule pole asi pak na nasampo mana ngidi kamput tak po ngapa ya aga tapi mage dada na kejadian nasaba angka nama namu papa ada ngata na terima po Allah Ta'ala. Ternyata doa adalah penyangga langit, ternyata doa adalah penyangga bencana. Narima kuana naro hadirin yang kami muliakan, nasabari nama kadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akilalanna hadis kutsinnah. Maka dai yaqulullahu ta'ala maka dai tu Allah Ta'ala lauri sininna atanna ya abadi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'watani. Atakku iya ru'iyah angka keakilan nak pamade kita. Dan saya kata Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada aku. Dan saya akan senantiasa bersama dengan mereka, orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir kepada aku. Ia nak nasabari nama kalian di Gurutta. Pak Mitit tak kasih masjid di Gurutta almarhum Kiai Haji Abdul Malik. Ya kasih tulis tinggi sandalakna loki pendra loki tanalu riolo. Ya koto pandita isilong saman nasadding surugan na lino di unroy. Sesana Gurutta ya kabitangi manri. Leule Gurutta Mansur koko taman akasih tulis pesek di sila. Ang kapapasanan dari Gurutta oleh ngarang. Dan ini juga menjadi pesanan bagi kita semua. Maka dan dari Gurutta sini na teman-teman lebih kong kehadir. Nak. Ataki pole kituang Allah Ta'ala anak. Na iri idi ataiwe paralu tungke waktu. Jagai laloi atita anak. Sari komangi natuli mak kapamade ki laur secara jannah po Allah Ta'ala. Ajak lalu nangka mompo si kalice kilala nati tanak kapas salai ajak. Maka dakak magi po. Maka dai nabaca nan Guruttai. Maka dai iya tu po Allah Ta'ala angkai aki kapamadikin na atan na tu. Jadi namo anu madekin na rekota kapas salai majak tu polena. Naikia sebalik na namo anu majak na rekomendasi ikapasta insyaallah tu malam saya dicontoh waktu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk di kimurena Abu Jahil iro Abu Jahil me bui kalau bukio lo bolana no biar na urena Muhammad udu pai kena Allah boleh cinampe angkalo bicara makmulan asa di mata pak ciselengi itu munafik. Jadi iro na bitta kapamade na pa kaya maka doa dia tak na mungkin murekulo solangi kah. Ternyata apa yang terjadi? Si dipilangkah bicara nak kamu pina bitta aja na bekasiseng tapan iko kalobeng.
Nasabah angka kalau berkerong ada lobang yang dibuat Abu Jahal, nelo rame mate Nabi tak masalah. Apa yang terjadi? Angka Jibril boleh. Muhammad, akar itu tuku. Kalau betul lomu. Tapale itu Nabi tamak boko. Ya Abu Jahal nak lupa makadang kalau boeko. Lari wilo mobil Nabi tak Muhammad mai campur nak angka paralu. Au lupa na Abu Jahal alena tapa ko kalau bonge. Tapa makadawe tulun nak usas salanya leku dia nawapak ko pimeng. Jadi itu nak kena ada torilota. Ni gini makai kalau bong alena tulis seki dolo. Survei membuktikan. Iya ko angka tomate. Ni gali seki kalau bangiolo pakai itu. Pakai. Mundrip itu mate. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini satu logika yang perlu kita renungkan bersama. Jadi iya pesanan regurut tak Pak Ibu. Agang kulengi bina tule mak kapamade ceki. Namo pada tak rupa tahu mak nyata-nyata loki misalna. Naik aku kapamade ceng ipake ngangi. Insya Allah persoalan yang mungkin majak lo na anu ngaki. Naik atip tak mapaci karena Allah. Kuala ta'ala pakai doa tina matu sarekom mengina gilit tak giling tina sadar untuk kembali kepada kita. Tapi mereka kita bangsa itu Pak Parato Pak. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Ia natu nasabari. Na angka Pak Doangan na Pak Guraki Andre Gurutta. Maka dan Andre Gurutta ia Pak Doangan yak gang kulengi biko wedingi. Tabace tungke mun ripurata mas sampajang Mariawana bik kalimah. Agar Pak Doangan ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ani azikrika washkurli wa husni ibadatik. Ya Allah, tunjukilah aku agar senantiasa mengingat kepadamu. Aleka kasih apa tiro puang sarekom mengiatiku lilaku tuli malengaran lauri idi puang. Nenia tuli syukur kak puang. Lauri sini napak penyamang angkai tak aleka. Nena ipuang tapan cajing Allah lo kak kasih decing sini napak kasih ang angka upigau narekode pale nama du periwatak kale ku puang anak apo ku nak kasih tapak dupang. Ini diinginkan Andre Gurutta minimal be kalimatul ibaca tungke rimun di purata mas sampajang maka deke ustaz oki we nah tamangki di oki bicara oki gaji matong. Nasabah ia tu pola ta'ala de gaga bahasa. De napahangi. Yang penting iro melau lilata poadai atita makdarari. Pangkat itu Pak doa maka de mahagi pale iya. Nama busa-busa ni kasih timuku melau doang. Nah de pana Pak dupak ka lilata ni pau de na pole dilalang. Kemudian hadirin. Termasuk kilala na sampajangnya Pak. Wih. Angka mana ni kutu malah nasi dicontoh. Doa yang kita baca di antara duduk. Duduk antara dua sujud. Ya kok tokoki boleh ki sujudan. Napa tu mak baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka den regurutta nigi si lolongi lilana nenek batin na baca Pak dongangi na angka mana aku makin angka manang coba-coba gara ibat tuangi Pak. Maka dan regurutta iya ko ibaca Pak dongangi na puade lilai na Pak bat tuangi dia ki Rabbi ghafirli puang dampeng kasih sinin na dosa-dosa aku puang warhamni puang amasika kasih wajaburni puang Pak syukur kak kasih sini na kekuranganku agi kekurangan tak angka mana ni kutu. Kemudian warfa'ni puang akai kasih daraja aku puang. Ya boleh kamak beri pengajian aki majelis taklimna BRI Sengkang. Maka ada ustaz, adakah doa yang bisa kita baca supaya suami tak cepat jadi kepala cabang? Maka adakah perbaiki saja solat tak? Dan doa dalam duduk antara dua sujud itu yang perlu ibu lakukan. Magai angka mana ni kor? Warzukuni
angkat apa? Wajaburni, angkatlah derajatku ya Allah. Agapi warfa'ni warzuqni alika kasih pak pidal halala nama barakah puang. Kemudian wahdini ya Allah alika kasih apa tiruang puang. Kemudian wa'afini alika kasih adisi disi ngapuang. Iya kota alit to nak kasih pak pedal halala apa masagina nama barakah risesiku. Madisi disi to nak kasih pawi alhamdulillah ne nampak itu tu si wa'fu anni puang adam pengamana ni kasih sini nak atas salahku puang. Madarimi idik de nule japui biru ternyata angka mana ni korban. Terakhir ya wadimu pak cek dek pak di. Iya pak ustazah mak ta jeung sekolah dah. Iya. Tapi Pak, Ibu, aroman itu subuh si bawa kue. Katu nangka matu lo mau piming kali ngaka ede nak gagah. Jadi tak kalah ki seruntuk, ya teman tu seruntuk si taman ni. Ya dia tu nama itah. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah kisah Pak. Barakahnya sengi Pak doang. Angka pura kejadian riolo pada masa tabiin. Angka di tomato ya masih. Onro ya masinner lopot tomato bapak dan ibu. Angka na matinro. Ya matinro asoy. Palawangan na loro nasara. Tappa pole malakal mau. Pasadiyay. Pungaji. Sedeki nah pak kami si asoy. Baja aso Jumat. Baja aso Jumat. Iya ko sore Jumat ematu sekitar tamai macawi asara sada-sada ni pungajiwa capu itu kontrak tak tu dilinoy. Maka dai bahan akan bah sada memang nak hai. Tapi aja nang kata me tak kuang ka tomati rampe tak Bu nah jangan kami tahu. Ya apa yo lok mate? Ya apa? Kau nak rapi aja laku. Iya. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu. Jadi iya ros, lapot tomatero Bapak dan Ibu. Moto ni elek-elek. Bajan nero elek naro na podangi bini nama na. Kasar di pama sepulai kak tu dek upau-upaui. Kamal kalma upoli mewa kasih ita capu ni garek kontrakku. Asona na juma elek ro. Capu garek kontrakku matu tu dilino ko pura sorok juma. Macawe garek tetek dalu. Eko wedingi telefongin anakmu ki batu nom. Iya, suruh ni lo boleh. Ya ro anakmu ki mala-mala, podangi ano reta ero sutiri maka lepa ko podangi sapu semuna. Le siku garek lo kaki ngapa. Iya. Pak mabela-bela. Tapi wadi molak tu Pak. Iya, itu non retau mangembong agak sana kampung na ustaz. Iya. Ya, bombana. Pamit teta, telefoni, kodingi, purana mas sampaya subuna sale bombana kasih. Dia me kusita kasih anakku. Pura ya roh sekitar tete arua ele, kebiasaan naro tomato dena lo cemme di bolai. Dena lo, dena sokku na sadiko dena ko saloe. Jadi nonone di saloe. Matangangi cemme umpalung. Tappa samanna angka sakda nang kalinga melau tulung. Weh tatuluk kasi maka matematik kasi ko de gagat tuluk ki. Gilit mite. Pole pega sakda belaya cenga ki pongajue. Barak jin nakapang ya roh. Iya, biasa tu angka sakda. Ternyata ia tahu ia lepam mase ipareng kalingai. Paring kalinga kilala na paring kalingan na. Macawe saday. Weh, ternyata boleh ko tangan na saloe. Tapi tanya to nenek tanya. Naita, wih. Sarap bere-bere. Yero sarap bere-bere wis tu si topo-topo menre papa de tu tugu mapakuhe. Ternyata ro bere-bere gora. Nanang kalinga apo sakdanna. Natangat salo apo non roy nange tama kasi napanaala sarana ro bere-bere ne nampa na pendre ki pottanangi ki pongaji lappi ki pongaji nonno pe maccemmela potto matoewe
Cemena tu matu pura cemme mak baju. Menrek bolana. Mak bokok ni. Mak bokok ni lepot tu matu awi. Iro tu matu apa? Mak datu sebu bere-berebe akila lenah. Akro bola-bolana. Melodok ko Allah Ta'ala. Puang. Talamperi kasih umuruk na yaro tu matu Sarekom mangin mak pedecing lori padan na ipancaji puang. Nanya pak barakah kan jama-jaman na puang. Sarekom mana pake mas kasiwiang. Mas sumbat tama ki masigik na rate target na panite 100 juta. Na sabalo ki mek buat jenne kang insyaallah. Tapa malaikat ke rasa Allah Ta'ala maka da amin. Tarimai puang. Bere-bere melau doang. Sekalin na laktu ni bolana sorok Jumat. Lokkan der lo foto mata majene na pangujolena lokkan le lo tajal malkal ma upole pama janci ki si diwonni angkatonga sa malkal ma upole ma bersallang assalamualaikum pungaji maka dayena waalaikumsalam magan itu sadiana maka dade pungaji angka ka pole podakki batali maka dah aga batal maka dede na jaji maka daga dek na jaji na maka dedeknya na jaji walanya wata se pungaji maka da upan nabi balik maka de 35 tahun mangoloe Muhammad Rasulullah menangka maka de sadar muki ke pungaji waktu tak ceme onange iya rosarak bere-bere tat akai menre ki potanange tapendre ki pongajue mak datu sabu bere-bere ko melodo di pola tale puang lamperi dikasih umur naro atas taro nama keguna mak pede calor badan naru bata ipancaji puang pak pidan leki warang parang halal nama barakah puang nama leka mak kada amin jadi maka dia pola ta'ala masih jago malakal mau lo mu batalkan ni itarima pak dengan atakku walhasil 35 tahun kasih nama atero ipak barakaki waram paranna bahkan alena na medu aja dekan nang apa aduh oleh karena itu bapak dan ibu iya natu nastabari na maka dia nabita banyak-banyaklah minta orang lain mendoakan kita nasabak dek na riseng timu pegaro na tarima pola ta'ala pak doangan na angka kasih to kasih lo ma apalo candi-candi ngapip tak kasih puang alet lalu syagi iya ko maka da alhamdulillah tarima kasih banyak puang podo napak barakai pola ta'ala bajo aja matta napak barakai pola ta'ala waram parata akada lalu ki amin aja to kita kada alena mu lu doangan jadi itu lo kami lo melo aja karena wadi janji ia luna tarima pola ta'ala. Oleh karena itu bapak dan ibu, IPDC ini kapat tak lur pola ta'ala pak dongatta. Serekom makin nama seiki pola ta'ala insyaallah. Nato salama lino akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma وبركة في رزقك وبركة في رزقك وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة